Wacha ibunge ishe watu wote ni akina Mang'ani. Wakiwa watu watatu kwenda, wakiwa watu watatu waseme matora kamekawa ine mane mwana koruta wera kwa ground kaya reke benga koje kumandira wera kwao mundu amenya ni ale inokare kaya reke benga atobe inoke mtu akose kufanya kazi yake wake aende nyumbani, watu wanawakojea waende nyumbani. Kebenga is our majority leader. Nago ikaraba na tujui kitu kingine. Mtu akishindwa na kazi yake matora amekaa weine. Mtu akikaa kwa hoteli anafikiria kazi yake itafanyika kwake. Na mbonire kenjere Kirinyaga nigetha Kirinyaga kimenye ni ndare mbunge no rastire gym tamuthiru na gukiretwo mbarote no ya impeachment mbare yo yatigire Kirinyaga gute wira oraruteka ni undu wa mbara na ni one ndatuire tua ta mutumia ora wiki muthure Kirinyaga mbara teno ndikametekeria mbunge no mbara teno ndikametekeria Kirinyaga to ni ndirenda andu maitu magunike na Kirinyaga kimenya mona mundu urambiriria mbara Kirinyaga ti murata wao ni thu yao mundu amenya wira ni muremure muondi yake ageciria no kakureta mbara mbunge hiyo atukumbali nikyo twoire hatua twacokanirira na members aria tuthuritwo namo na ange nominated turona ni twagirirwo kugia na ugaruruku ucio muthi ni tugarurire na twekira Geoffrey Muremi Gakuru nocio niwe majority uria turatambura na niwe uyu waba na gikaro kiu ni giconstitutiro wega kira giatuma twiki uguo ni kuona maundu maria turenda Wanjiku ekiro matirakinya na tondu majority leader ni wonyitithanagia assembly na executive turona undu tukuina muno miaka iri na andu othe marona ni wega meherie nigetha tuone kana ugaruruku ni uguoneka na riu twina mwihoko ati gavana witu nake ne gututhikiriria nigetha tuwethe kurutithania wira kitu kindu kimwe na nigetha andu a Kirinyaga mone maendeleo ni mathie na mbere.